ka channel min lo thlir sak tu te in zawa in chi bai le vek ule kumsang ni le somni paruk world cup a Norway in Brazil ne le taxia chuan hei video karon siam vele a video masa ka soi angkhan Norway chakring lo chung ma se chak bei sei si in kan thira uluk le rem taka screen mila camera fitin anin khel kha kan reaction zong nen ka film chara uluk taka ka edit nuwa kan da chuak dona copyright wangin alo da thei reng lo mai peka ari ommia lova video ka comment nan te thlengin ain block da vek maya uluk taka Norwegian national song kan saklai thlengin second nga taknial po unblock vekani tuntum chu engpo ni sian block lo chin anin khel malam tlem te karon tilang photanga chuta an khel zo nu then khatte aling brau tholan interview na ba ka Norwegian mi puite reaction te slow motion le bidang video engemote khomin video pakhat karon siam vele ramani tuna yan hei chi te in minjin bausana stavang la ma chan tenen so tan endona ti hanin Thomas le Peter nen kan pathumin kan endon ni anin ring to khop maya tuna yan jonin hei hi tuna yanin hei dar kwale minute somli pali chi anya dar soma in khel tan tur khanita jonin hei Brazil havin no aling Holland chaplai te an da lang velani mo football ko velan soirang angin Norway hi Brazil in he thai lau ti kha adik le nge kan be se ni kan be se ma se adik chu kan ring lawani mo achan chu Brazil in he nge kan ring chon kan soi du me chu hei hetilai nu sa hi asam color hi mo apa hi Nigeria na nya kan u thali bla bre har ben det kan ti hiam lo kong e hei tu na lo lang hi hetilai screen na lo lang hi nu sa hi apa Nigeria na nya nun region na nya chonin ama hi Christian thata mai nya tuna poyarin pathianarin na hi apoi mo anuna hian chuwang chonin hei gol ka pet lu po hianin vanlam ka ko zel na chan hi pathian mal som na le pathian tran puina a gol khung ka ni ti shat nan vanlam hi ka kok thina ni ati ni chonin hei Martin Odegaard hi ani hi Christian ani boka ka soi to thina chonin anni panhi hi hei open taka ti meang hei langsar taka Christian ani ja soi lang tu anni Martin Odegaard le nu sahi mo chu kan soi lang tel zo kani tu na hianin tian ei tu te kan buat se anga tu na taka minute som panga anin khel to do ni kan nervous le to he mai hei anin khel chan don chep to a ka en puite pan hi ring the win Norwegian national song kha kan sa ho bang ka tia chu bang chan ring the win in zayang ka ti ni tu na hian kanin ring to khop mai zai tu rin kan pan nervous le to masa ju och så här kan man stumma då. Vad säger du? kaban tang em kat tak sa jong ka hi na oh my god Norway kha dik ta ka sai jan an van nei ni an thiam lo ti na ni lavin an thiam lu ko ma se Brazil khanin an gol kha an miss mun lu tu ka ni chumo Norway an van nei ta ni chuwang chuanin Brazil in Norway an he thei lo ni an lo ti hi alo dik ani chuwang chuan enga mot tak ka omani Norway le Brazil in ka ra yan Vad du? Ja. Klockan 11 Nils birthday no? Ja, Oma, ja. Och så kan Alexandra le svare Magnus mo. Kan lalnu tu Norway lalnu tu ni kha. Mana video ki siam to kha. Tu na Mexico le England in thela achak zo ki Norway nan tum do na ni. Ling Holland po kha anui lo thei lo anui eng thup thei lo ne him lu tu ka kan ru le chur do ni tu na yan sim du och det är ett loppslag som har backat upp. om vi må det blå. Till slut och så har han där ligger talet på topp. Neymar vinner. Stackars. Abang ko mai thang Neymar po tap ngai ya Norway la ka han chak lo le chu. Stackars. Ka ko mai to.
Så slår Gjenkassan. Så gøy. Alfila hier til Vesia, hei. Ingrid Alexandra le svare Magnus bula tutve kuruka. Ayin kei mani pot han ina tengin kan lo nervous noi ne ashe om ena ha tak tur dan hi kan le ko thi. Sepon. Anoi lo thai lo ni he. Voi ni sport le ta aban lo mo. Kan ro le do ne aban nuam chi lem. Okay, no more virus men okay. Better than kan ro vyang Thomas Khan ni Jin Khan min chwa sam re yakhuta I mi pui pung khom na kal veng atia break lai khan kakal du talo nia chan chu thutna da zan tu na yanin Norway jon dar so ma tang in khel chan khan ita vo in dan he tang in thutna an kal chan to an thu chan to ni chumo I ke kan khwa po chuanin pon chwa tu hianin hei do kan ti order ti me ang table order ang chi khangai ta khatia nga en tu skin lian pui an siam na khan chu wang chuanin ti ve thung ro se ati ni so ma ti ni lingin tu na kwang abo ve thung do ni så søt an du am lut tok kan ru vyang ru Lidt høy det da. De her Norway kom på ja mun sang an ru vet ni. Mun tina. Ru. Fortere. Ru. Ji de po savang ngara achan tin ne na ngoman tin tu kan ni chu no de po ni chin khan in vidoron thuna Miami ya kan kal le don gira de disku disku le de Miami ya quarter final an khel don kan kal le don an ron tin ni chu ne New York kan ta mo kan goalkeeper po ati thakho mai bo in chu an him le tu ko amoi nan an selwa an in nem ton nok mai ni Hei Brazil ne na anin khela Norway ne he dan ron tilang ani hi Voinga anin khel to Norway an da chak lo ngai reng lo ni chu Norge har fortsatt aldri tapt mot Brasil, fortsatt som den eneste nasjonen I verden det Shell ruparon lu atang khanin athiam re emani shell rup te hi number samni pakat hi mo shell rup hi hei hi Portugal kan juken tum khan number som pali le samni pakat hianin Portugal an khel khakla pan khel khamo kan juken tum khan an ke le ya shell rup hian ron score we hiani bo po ati chakho mai ha vasadu danse, og hvis vi ikke har nevnt navnet enda, så må vi også si det høyt. Ørjan Hårsson Nyland. 30% kampavgjørende på hvert sine vis. Det helt utrolig. Turneringens keeper så langt I dette VM, og nå det kvartfinale på guttungen på 35 år. Det rett og slett Quarter final ka nisom pakat jana ni dona mase kan thian pa birthday kan gom dona wangin mi bula ena ngai ve thung do ni tung chu Mexico le England chak zok kan lo kan tung do ni chu quarter final la kan mo chu ina kan en thei don lawa kan thian te birthday kan nom dona wangin nge ne ka hode ka je dei sariam ka hode me thei ni dar som pakata de ni boka hete hi Martin Ødegaard no puye ni hi Helena spilling ni hello hi rørt til tårene og jeg vet ikke, jeg har ikke stemme igjen nesten etter å ha stått og skriket på tribunen. Det var helt sjukt. Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det engang. Jeg tror det er så stolt av det laget får til og den biten de har nok Norge og ikke bare som ligger bak da med har
pasal dan tur ve la zota sai ge na lo sai pya thei lo ti ni chu he shim in bu inan chakring oti chak thu tan ni lawa je tak an tho ha na to awanga chakan ni wangin hi kum tam tak re tak an tho to na awanga hi tyanga chak thei yen nya bu in chak thu pian ni lo chu wang cha ni a chuang him lu tu ka him tak om thei ka du sak ber ni Tusen takk for at du var med oss, og god tur til Miami. Miami la man pan vel zel don Kommer en ny peak. Hvis jeg får en sjanse eller to, så blir det som regel mål. Jeg vet ikke hvordan jeg gjør det, men det er sånn jeg gjør, så det handler om å få 1-0, vil jeg si. Fint innlegg, og 2-0 tror jeg begynner mest å tro at jeg går fra Gud, at jeg går inn rett slett litt som meant to be, og sånn, så vi også kan lære fra Brasil at, eller ikke lære kanskje å dyrke frem det samme stoltheten av å spille for Norge, og at når folk begynner å spille fotball i Norge, at det er det første du tenker på at du spiller for Norge, og har den stoltheten, det tror jeg er noe vi skal dyrke frem siden det er faktisk stort spill for Norge, og du ser på det der brasilianerne, de er klart å dø for drakter, de drømmer om å spille for Brasil når de er unge. Jeg tenker ikke mye på det når jeg er unge, skal jeg være helt ærlig. Nå tror jeg faktisk jeg håper at unge som ser på dette intervjuet, håper dere når dere blir litt eldre, at dere spiller med meg som den stolteste tingen dere kommer til å gjøre i hele deres liv. Så dette er helt sjukt. Du har skapt et øyeblikk for evigheten for det norske folk. Hjemme så fylles gaten igjen. Hva er beskjeden til dem? Nei, jeg skulle ønske jeg var på de gatene. Jeg skulle ønske jeg var involvert i det, men det må kose alle sammen må kose seg, hele Norge må kose seg. Det er den sykeste dagen som det gjør. Det er bare nyt, kos oss og nyt øyeblikket i dette sjukt. Nyter du også, gratulerer. Jeg må det, tusen takk. 100 meter lang, men det er jo ikke kvadrat. Rồi nhà nên dàn đá so panile chân bé thì tôi thì son này làm lui ni. Altså, vi var Og jo så Dette kan ende i VM-pokalen, liksom. Det er der det kan ende. Det er jo liksom, det er ikke urealistisk. Vi har slått ut Brasil, vi har slått Elfenbenskysten, vi har slått Irak og Senegal. anh hồ mẹ lậu nè mấy giờ nên chơi. Tôi này han dàn dar khát đi chép tôi dar cả khát cho anh em khéo cho nó hôm nay tôi thì anh em lậu múc múc anh ấy hôn tụm mẹ lậu nó sao mấy mi pui tam zia so pui ta kan ni so ai eng zo lai lo sir le lam mo ve lam le ding lam tu po so mi pui nan khat kan ni thế rồi nó anh interview anh chân na đây ở mình tụi mình chắc cần mua đón lâu đấy đây anh tin này chứ so số thì lại so cái liu hơn gà thì khai nít ta ni mua anh street quý về khai nít ta so anh chỉ là tụi lúc cái lâu lằng kha lal in opposite lam khai ni thung ta anh mua làm khi lal in khai nít ta ni okay. Hva tenkte du da Norge vant og Erling Braut Haaland skåret mål nummer 2? Selvsagt! So thì lam apia lam so I lal in quật lam pang tu ne mo lal in opposite lam khani ta ni an nu lam hi lal in lam khani ve thung ta so
World Cup Norway chak don tin an out an to ni chu tu na hian mo answer tan ngam to zani na Brazil an han heta ka bang khan ma se an chak tak tak ero chu ani nom lo tuen khat thei bot ko pani ya han en me yanin se vak lo hin da lang na thui na ban he ti lai kom thei ji kal tham fe ni ben ni mo Alle her på plass nå, så jeg må kanskje bare sette meg ned. Men er du klar for å roe nå, eller? Ja! Tappaderos! Til kongeslandet tilbake! Hva synd? ki te lam chung chak lam khilal in kha ni chu mo ale lam zau kha alian na ne ki te lai kholai ki oi I natt. Vi skal være her og feire med hele landet. kan ho don lo re an tin ni hi tu nan zan dam ni li to hetilai hi atirte a Norway na khungole mokanti Patrick Barkin na pedlu ma se sor lot lo offside man na cha si khania anhlim to te reng nen kalo khongai lutuka Brazil laka gol khung chu soilo World Cup vai khat khelna a gol han khung ve reng lom om tur zia kha suang to athiam pha kani lova football thiam chung ko an ni in apu apa u naute pani ne na Norway ta na lo khel to thin chung ko an ni hetilai hi Brazilin penalty an lo chwa na khania Norway ta na van nei thak takin Brazil khan an pedlut talo hlawani kha helai ve thung hi Norway in gola khung masak jok kha anita a in khel kha kan enani chuan Brazilian ho mit lak lo nan Holland kha atei kwal vel ruka chuanin khel rupina pas don chia khan chak tokin atlan thuta golava khung ta ni kha Norway Princess Ingrid Alexandra le announce varemang nuspo anlom lutuka anin kwa chot maya anbula korvar ha arlinga pa kun tlat chanero khichu kan rebik lawani hetilai hi Norway gol khung hunung zokha anita thunga chuanin helrup assist na bokin Holland hian bol hi voithum cha akhoya Norway ta na van nei thak takin Brazilian defender ho kha anlo chak tok lo hlau boka Norway tan goal anile tani Arling Holland hi akhel puite tho ha sa a gol khunga ming thatna zong lo tamai thinia soyen om fowa ma se football a chuan gol khung thiam tluka poimo kha a om bik tlat lovani Neymar be dong kho sakzia kha amoi lem lo ka ti ve deu football thiam ka ti ngoi ka than ve em thina ni chungin mana tang to in tluk dera chingin adama khuin na kam hu ve zau to a ma se ka tan tho thin tuntuma Martin laka ache dan ro hi chu alutuk ka ti ve dewa football khovela experience tam tak nei to ani angin thinrim ai chuan thatak le puitling takin chaklo jok changa om ve ani ti pom mai se aza om jok tur hiania chuan hei hi Brazilin penalty hunhung jok kan hlo chhuwa na khani le tani hei kher hi chu ka mu dan chuan penalty in pek na tham khop ni in ka shelawa ban pharin het pa in nor kyan tum ve in an zuang du na azuang sang zokin bol het pa in achuk zong in anora ni maya hetiang wanga penalty ni zel don chuan penalty tam du omin ka sia a bidang tam tak ka ngai dan thlop tu po an om ve ni They got two dodgy penalties. That is not a penalty. That is not a pen. They're both going for the ball. Both have got their arms up. He just jumps higher. Tikhan Neymar in penalty petta a ansoi dan chuan nilan hena khan Spanish bia in khoilam zo kang e pet gol semin du ti ina wazota ani in aban pet perro kadang don shim che alo ti bokani ome aboro ka tang to boka anin shau sadunin anin thamlo khum vel ni berina langa chuanin
apet gol ta nge ya apet gol zo hianin avatlan pheile ngata goalkeeper bula hianin mizo tonga le don chuan Neymar thu soi hi keichu khatiang mai khan min vau zam theilawang ti nang velani chuan penalty an pet fel zo anin khel zom le tur kha ti hian Martin kal thalai mai hi anhung lama tangin awangong le sok boka ma se anin khel zo nu hian ache dan kha ain thiam le si lo awangin ti hian ngai damadil ni asoi ania anthil sei zong kha kan vasilawa mi soi kan chat chon kan sei chong vele mai bokani hetia video thar kan siam le ta ka chuan ka soi tum sa lem lo kan soi tel lokanga FIFA a corruption tamzia kan thethawanga adik kherti na ne lovin mithen kha soidan chuan FIFA hian final a Brazil le Argentina in kheltir hi andu thu samnia soyania tuna kathil soi hi Norway lamin an complain wangani lo ti ero chu fia takin soitel kadua ramdang social media tam takatanga an soi ka shat deuh vek zokani thum vorna a an vor cho ani tima se heta hian Norway le Argentina in an tumpui te hi han enila Argentina tana chakna chan san zia le Norway tana tlakna chan san si zia kan muthewanga Argentina hi khovela football thiam ber pakhatna emo panina emo ani charchara in khel tur thum an volai khan Norway hi somthum pariatna a an omdaya Norway nunga Iraq a omti lo chu an tumtir te hi khovela football thiam lar vek ania khovel football thiam mingthang Argentina khel tura an vor chwa horam hi makve tak chuani tur nge ya yaloka tangyal po pe kani lo te kha ngai to thamani Argentina le Egypt anin khel khan aletin Argentina katana ma se Egypt goal an cancel saka thil omdan in angrenga Argentina goal an cancel sakle si lo dan atangte khan FIFA chunga corruption na sajia le a thei chung chu Argentina tlak tiran tumlo ti an soite hi thil dik tak ani theyangem Argentina support MM2 po ni ila mi atop khoktan lo chuan thil omdan hi mu mai chi ani lawang Messi in football thiam zia kan sheveka Messi thiam da na thiam hi an la piang lova an piang to kher lo mai thei ma se chu wangringot chuan an dik lo na thlenga Argentina tan tlat ero chu adik bik lawang chuan ka soitui ta sa thil pakhat kan soibel le lokanga Mizoram football group pakhat Facebook a ka follow veya za zela somkwa panga chu Messi nge Cristiano Ronaldo thiam jok ti inhel na nia kan nau tlei rol pakhat football thiam deuh nena Mizoram a po football an enve na sajia te le Facebook group pakhata chuan Messi le CR7 chungchanga tunge thiam jok tia an inhel na sajia ka soya makati puitling mo inhela primary school kallaya inhel na kan man thina ni ati dadai me ni Messi ball select thiam zia le football ne na piang kop ni mai oma bolan chalai kwalvel hi chu amu nom ngang mai thil tam taka CR7 in atluk lo na a om chuti rualin Messi in CR7 atluk lo na po a om ve tho kumsomli pakhat ni to sia ala chak zia le moi tak maya apas tur dik tak apas fu chat dana te khan football thiam ro pui ani zia tilanga football thiam theu hi an thiam dana in anglawa an lo chwa na ram an khelpui te zir po in an thiamna alang sarin alang lo ve thei boka khaikhin chang chu a om lo thei lova football thiam dang zinga po he football thiam miro pui panhi hi khaikhina zona zot to kan omreng ma se in hial nanan mang vak kher lova tunge thiam jok tia khovel football thiam chungchuang panhi in hial nana lo man reng hian omzia nei lova fiam thu tima ila kan soireng pe chuan kan thu tak rukurani ti na ani ve tlatani engpo ni se naktuk tlai hian Norway le England in quarter final an khel to dona Norway hian voi khat po quarter final la thleng phangai lova Brazil an khel tum ang bokin chak in ring che si lo chak be se si in kan thlir le thup mai dona ni tun tum chu ka chhuak ve tak tu ang ka ti lain kan thian pa birthday chundar khatatangin kan tran dona thler kara kan chwa dei dona wangin mipui tam tak pun khom na khan ka chhuak don lo le peka ma se chi te thian hovin kan khwa a mipui pun khom na a dokan an order loksa a tuntum chu video tlema zong min ron lak sakanga nunu te po quarter final en tur phurin vo in hian Miami lampanin an thlok le meka kan chung ko zinga football a tuilo ber main in khel en na ticket ala nei zuya ani po in video min ron lak sak nual ka bei sei bokani
engpo ni se Norway an chaklo ani chuan football lam chu karonda to kherlo mai thei boka kan birthday lom na hian screen lian an siam dona mi za deuh tho kan kalkhom dona wangin le Norway chakle hlau be sein video chu kala ve nwalanga an chakle ani vai chuan ronda chwa vele ngei katum dona ni